Poštovani gledalci, naš gost je Miro Lazović, sociolog i predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine. Gospodine Lazoviću, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospodine Lazović, evo za početak, jesmo li dobili promjenu na izborima u Bosni i Hercegovini? Pa, kad se hladne glave analiziraju prethodni izbori, onda generalno se može reći da nije neka promjena napravljena, jer su nacionalne stranke, vladajuće stranke koje su do sada bile dobile impozantan broj glasova, a hoće li uspjeti napraviti vlast, ostaje da se vidi. Smatram da će vlast biti sačinjena od onih koji će napraviti koalicijni kapacitet. Stranke koje su se okupile oko Denisa Bećirevića, ukoliko zadrže tu svoju homogenu aktivnost i uspiju animirati još dodatne neke strančice koje su ušle u federalni i državni parlament, moguće je da oni naprave vlast bez nacionalne stranke, prije svega SDA, kako oni to govore. Da li će se to desiti, ne znam. Promjena se desila u predsjedništvu, Bakir Izetbegović izgubio, Denis Bećirević dobio i to je najznačajnija promjena. Evo kad smo kod toga, ključno je pitanje, često se spominje ta vertikala vlasti. Je li ulazak Denisa Bećirevića u stvari poruka SDP-u i DF-u možda da razmišljaju o ponovnom ujedinjenju? Pa to je sigurno znakovita poruka. Te poruke su bile i prije i sam sam učestvovao u određenim aktivnostima na način da se napravi platforma ujedinjenja socijaldemokratije, prije svega DF-a, SDP-a, građanske stranke, ali tada nije bilo sluha. Da li će ih ovi rezultati izbora primorati da sjednu za sto, ostaje da se vidi. Ja priželjkujem to jer smatram da su išli zajedno, da su bili ujedinjeni, da su prihvatili taj projekat koji smo mi nudili prije 3-4 godine. Sada bi ta ujedinjena socijaldemokratska opcija bila pobjeđujuća. U kantonu Sarajevo bi imali preko 45.000 glasova, u Federaciji Bosne i Hercegovine bili bi vladajući, u državnom parlamentu bi imali najveći broj svojih predstavnika. Dakle, nadam se da će doći otrežnjenje i kod DF-a i kod rukovodstva SDP-a, da sjednu za sto i pokušaju dogovoriti temelje saradnje i ujedinjenja radi budućih generacija, radi države Bosne i Hercegovine i radi socijaldemokratije kao ideje koja je po meni jedina integrirajuća i koja je najprijemčivija bosansko-hercegovačkom čovjeku. Ovako heterogena, fragmentirana, podijeljena, postaje lak plijen nacionalnih stranaka i oni koji su protiv ljevičara. Evo kažete, 11 stranaka je podržala Denisa Bećirevića. Među njima nisu svi građanska priča. Pa taj ideološki heterogeni blok u sebi nosi i moguće nesporazume. Upravo zbog različitih pristupa koje neke od tih stranaka zagovaraju. SDP kao socijaldemokratska partija je najjači faktor u tom bloku. S druge strane, Narod i pravda sa svojim harizmatičnim, moram reći, liderom Dinom Konakovićem se nameće kao vođa tog bloka i u tom kontekstu postoji uvijek određeni unutar članstva, nezadovoljstva, pogotovo unutar SDP-a, da li se SDP to povlači i tako dalje. Ostaje da se vidi hoće li oni uspjeti te neke svoje razlike i različite pristupe, prije svega karaktere, da tako kažem, staviti u funkciju te vlasti koje namjeravaju napraviti ili ne, to ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju postoje tu i neke stranke koje nemaju neki kapacitet, ni ideološki, koje su više lokalnog karaktera, ali eto koji svojim rukama, zbirom tih ruku mogu biti prevaga u konstituisanju vlasti. Kako gledate na ovu činjenicu da evo, ta priča nećemo sa SDA, ali hoćemo sa HDZ-om. Mislim, HDZ jeste nezaobilazan faktor, ali može li se to nekako pomiriti? Da li građanske opcije u stvari mogu primorati HDZ da odstupi od one politike koju imamo? Mi smo komplikovana država sa još komplikovanijim ustavnim uređenjem u čije su temelje ugrađene etničke podjele i afirmacija etničkih politika. I puno treba mudrosti, strpljenja, odgovornosti, znanja, da se napravi jedan građanski blok koji će u sebi sublimirati sve ove opasnosti, sve ove prepreke i barikade koje su prisutne na političkoj sceni na način da se homogenizira jedan građanski blok koji će
biti najjači, koji će imati najveći broj glasova. I to smo zagovarali i 18. godine da se formira građanski blok od strane DF-a, SDP-a, naše stranke, koji su u federalnom parlamentu imali najveći broj glasova. Pobjegli su lideri od toga, nisu htjeli to. Ovaj put bi morali razmisliti dobro da građanske stranke naprave takav blok koji će ponuditi jasne principe. Odbrane Bosne i Hercegovine na njenom putu ka Evropi, NATO-u, unutrašnji problemi da se otklone kroz te jasne principe, mislim prije svega na korupciju, kriminal, na ekonomiju koja treba ponuditi ovim građanima neki boljitak, na penzione fondove, ekologiju i tako dalje. Dakle, 10-ak bitnih pitanja koje građanski blok treba staviti u fokus svog interesovanja, ponuditi to javnosti i reći na ovim principima građanski blok želi konstituisati vlast. Ko prihvati te principe može biti dio vlasti, ali ta vlast će biti pod našom palicom, jer imaju najveći broj glasova. Ja mislim da je to odgovoran pristup prema Bosni i Hercegovini, s obzirom kroz sve prolazimo i opasnosti kroz koje prolazimo. Opasnosti koje nisu samo iznutra Bosne i Hercegovine prisutne, već i iz regiona, koje dolaze i iz Beograda i iz Zagreba. Evo, puno je optužbi trenutno na ono što je visoki predstavnik uradio i u tim optužbama se upravo navodi to da je on ispunjavao prije svega želje Zagreba, sad kažu da će ispuniti želje Beograda. Jesu li nametnute odluke Kristijana Šmita u stvari zacementirale etničku podjelu BiH? Odluke gospodina Šmita koje su u izbornoj noći donešene, one su, čini mi se, kako ja analiziram sa njegove strane, planski donešene upravo u toku te izborne noći, jer su političke stranke bile zaokupljene izbornim rezultatima i nisu imale vremena da se posvete sadržaju te odluke. I s druge strane, gospodin Šmit je nagovještavao već dugo vremena da će donijeti određene odluke. Aktuelne vlasti, političke stranke u prethodnom periodu nisu uspijevale sjest za sto i naći određena rješenja i potpuno je bilo za očekivati da će on to uraditi. Da li je najpametnije što je uradio toliko izborne noći, to ostaje upitnik, ali u svakom slučaju ja njegovim odlukama prilazim hladne glave, ne prilazim odmah napadački kao što to neki rade, iako se ne slažem sa jednim dijelom njegovih odluke kad je u pitanju Dom naroda i favoriziranje određenih etničkih politika. U dobrom dijelu te odluke Šmit je deblokirao federaciju. Kada se analiziraju njegove odluke, to je za mene veoma važan segment njegove odluke, da se izvršna strukture vlasti morat formirati veoma brzo, da je ograničio rokove, da je propisao deblokade koji će onemogućiti političkim strankama da nastavljaju sa obstrukcijama i to je dobar dio te odluke. Ali u federalnom parlamentu smo nedavno imali činjenicu da nije stavljen zakon u roku koji je Šmit propisao i te blokada na terenu ne postoji. Slabosti njegove odluke što nije donio sankcije, što nije propisao i sankcije za te stvari. Kada smo posljednji put razgovarali sa Šmitom prije donošenja ove odluka, prije izbora, moj je prijedlog bio da donese 3 stvari. Bez obzira nismo znali što će donijeti, da smanji kompetencije Doma naroda, da ih stavi u okvire nacionalnih pitanja, da propiše jasno rokove za funkcionisanje vlasti i treće, da propiše sankcije. I on je ove dvije varijante koje su 2 prijedloga, ja sam ih našao u tim njegovim prijedlogama, treći se nije prihvatio, dakle, ove sankcije. Mislim da je to manjkavost njegove odluke, ali da se vratim na Dom naroda koji je, kao potez koji je u javnosti doživio najveće kritike i u tom segmentu ja mogu reći ili složiti se sa onima da je on izašao u susret HNS-u, da je on izašao u susret možda i pritiscima koji su bili iz regiona, prije svega iz Hrvatske, ali podsjećam vas i vaše čitaoci i one koji će gledati ovo, da američka administracija, Velika Britanija u kontinuitetu posljednjih 2-3 mjeseca govori o tome da je prioritet sporazum između, kako su oni to govorili, unutar federacije između Bošnjaka i Hrvata da bi se stabilizirala federacija, a da se onda može krenuti na neke radikalnije izmjene Ustava Bosne i Hercegovine izbornog zakona. I mislim da gospodin Šmit, ovo nije njegova odluka, samostalna odluka, ovo je odluka iza koje stoji, dakle, međunarodna zajednica i prije svega američka administracija. Ne možemo tako govoriti, evo, parlament Nizozemske osudio
Parlament Nizozemske osudili su i neki parlamentarci u Evropskom parlamentu i sve je to okej. I neka osuđuju i trebaju vršiti pritisak na gospodina Schmidta i na OHR, odnosno ove administracije koje podržavaju ove odluke koje se suprotstavljaju u Evropskoj povelji o ljudskim pravima, koje se suprotstavljaju sudu u Strasburu i implementaciji te odluke, one su kontra. I s te strane ova odluka opravdano doživljava kritike. Ali ono na čemu bi ja težište bacio, da se, ako je već donio te odluke, oko 80 povećanja broja članova Doma naroda gdje se favoriziraju etičke politike. Ne bi ja rekao samo HNS, nek se favoriziraju etičke politike. Ovo odgovara i SDA-u. Hoće li oni uspjeti napraviti dominaciju u bošnjačkom klubu unutar Federacije Doma naroda, ostaje da se vidi. Ali ovo odgovara etničkim politikama. I ovdje je stvoren sukob između onih opcija i pojedinaca i partija koji zagovaraju građanski koncept Bosne i Hercegovine na bazi evropskih principa i standarda, na bazi Evropske povelje o ljudskim pravima i etničkih politika koji bi htjeli da zadrže moć, a dobrim dijelom Schmittova odluka oko Doma naroda na neki način njima ide u susret. Ali da bi se neutralizirale ti negativni efekti Schmittove te odredbe, kad je u pitanju Dom naroda i favoriziranje etničkih politika, ja mislim da sve probosansko-hercegovačke, da tako kažem, stranke trebale bi svoju aktivnost usmjeriti na dva pitanja. Tražiti od gospodina Schmidta jasno preciziranje kompetencija Doma naroda na način da se on bavi samo onim pitanjima koja se tiču vitalnog. Ali nije vas poslušao, vi ste to tražili od njega kao vijeće građana. On jeste jednim dijelom donio u deblokadi Federacije i brisao je rečenici i druga pitanja kojima će se baviti Dom naroda. Dakle, jeste jednim dijelom, ali nije jasno do kraja precizirao šta i kako. Tako da se ponovo u praksi mogu stvoriti te deblokade i vraćam se na to, izostaju sankcije. I on sankcije mora propisati. I bitno pitanje koje bi ove bosansko-hercegovačke stranke trebale raditi, to je da se stalno, konstantno, organizovano potencira potreba implementacije presuda Suda za ljudska prava iz Strasbura. Ono što mogu vama reći, da mi smo imali često razgovore sa OHR-om, predstavnicima OHR-a, i nakon izbora, 2-3 dana nakon izbora, imali smo susret sa gospodinom Schmidtom, jer je on civilne organizacije koje mi predstavljamo i koje na neki način izgrađujemo određene stavove, pozvao na razgovor, upoznao nas ne sa svim detaljima, ali sa namjerom šta mu je namjera i tražeći od nas da nastavimo svoje aktivnosti na način da pokrećemo pitanja koja su bitna za budućnost Bosne i Hercegovine. Imate li osjećaj da vas je zloupotrijebio malo? Pa nemam osjećaja. Mi smo rekli svoje stavove. Mi i dalje govorimo svoje stavove. Ja ne govorim ništa drugačije pred vama nego što sam govorio o OHR-u. Ja se nisam slagao ni na toj večeri, rekao sam, jeste li vi sigurni da možete implementirati ovaj Dom naroda na način da se zadovolje interesi koji odgovaraju državi Bosne i Hercegovine? Kako će se popuniti klub Srba? Kako će se popuniti prije svega klub Srba koji do sada ni sa 17 nije se mogao popuniti? Međutim, oni su našli neku formulu, ako je ta formula tačna, koju smo u javnosti vidjeli, i mogu reći da ako se bude išlo ka toj formuli popunjavanja etničkih klubova, onda će klub Srba u federalnom parlamentu biti sastavljen od građanskih partija. Oni će imati dominaciju u tom klubu. U bošnjačkom klubu također će možda prevladati Bošnjaci koji pripadaju... I onda dođemo do toga da je Hristijan Schmidt zaštitio Hrvate. I onda dođemo do toga da je Schmidt svojom odlukom najviše pogodovao HNS-u. Ali ja vas sad... I to je tako. Ali to ne mora, kako bi rekao, biti toliki problem da se neće moći raditi. Jer je on u prvom dijelu svojih odluka napravio efikasnu deblokadu Federacije. I to Čović jasno govori, ko razumijeva između redova može čitati. Dakle, oni su svjesni da je Schmidt donio i deblokirao Federaciju, a s jedne strane je izašao i donio. Gospodine Lazović, se ne držimo puno gospodina Schmidta, bili ste član predsjedništva Bosne i Hercegovine u najtežim vremenima. Razumijeli, postoji li u stvari danas to političko Sarajevo, kako ga nazivaju posebno iz Republike Srpske, i razumijeli ono Bosnu i Hercegovinu?
Ma vidite, kad kažu političko Sarajevo, pogotovo to koristi gospodin Dodik, pa čak i neki iz HNS-a i tako dalje, onda su oni vjerovatno nezadovoljni nekom politikom koja se ovdje projicira, jer je Sarajevo glavni grad, tu je koncentracija političkih stranaka, lideri prave preskonferencije i govore, i moram reći, oni kad kažu političko Sarajevo, oni misle na bošnjačko Sarajevo, odnosno misle na bošnjačke stranke. Gdje ja sad kao neko koji ima bogato političko iskustvo i koji je nekada unutar SDP-a zagovarao integralističku politiku hodanja po cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Ja ovdje u ovoj Šmitlovoj odluci na neki način prepoznajem i kritiku multietničkim građanskim partijama zašto su prepustili te prostore iz Zapadne Hercegovine i Republike Srpske da budu i politički na svaki drugi način homogeni. Ja se sjećam vremena 2000. godine kada smo kao SDP-ovci unutar Zapadne Hercegovine imali svoje organizacije i u Čitluku, i u Posušju, i u Grudama, i u Širokom Brijegu, u Čapljini i tako dalje. Sada ti organizacija nema ili možda jedna, ne znam, nešto manje. Evo, DF i SDP imaju nešto po Hercegovini i u Republici Srpskoj. Naša stranka u Republici Srpskoj gotovo i ne postoji. Pa ne postoji. Mislim da i DF i SDP nemaju adekvatnu infrastrukturu. Ali evo, gospodine Lazoviću, potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović je napravio impozantan rezultat, ma kako ljudi ocjenjivali tih 36.000 glasova koje je dobio za člana predsjedništva BiH. Da, upravo ste, i ja zaista čestitam gospodinu Mijatoviću i Aci Vukoviću koji su nosili tu ideju. Oni nisu nosili samo zastavu Bosne i Hercegovine na prostoru Republike Srpske i zagovarali koncept države Bosne i Hercegovine. Oni su istovremeno i nosili zastavu SDP-a, odnosno nosili zastavu socijaldemokratije, i žao mi je što s moje tačke gledišta nisam prepoznao adekvatnu pomoć socijaldemokratske partije i rukovodstva socijaldemokratske partije u svim tim njihovim aktivnostima. Dakle, ja sam prije izbora osjećao potrebu kao socijaldemokrata, kao čovjek koji je okrenut državi Bosne i Hercegovine, jer sam jasno prepoznao da se javlja jedna snaga koja na prostoru Republike Srpske govori bosansko-hercegovačkim jezikom. I otišao sam i dao podršku. Sjedio sam i sa gospodinom Mijatovićem i sa gospodinom Vukovićem. I zaista maksimalno ih cijenim i tu svu energiju i poteze koji su povlačili dali su određene rezultate. Ono što moramo priznati, gospodin Ramić kao potpredsjednik SDA je preuzeo veliku odgovornost. SDA će u ovoj konstelaciji Pokreta za državu imati malo poslanika. Evo, SDP će dobiti srpskog poslanika, postoji šansa da u Pokret za državu uđe djevojka koja je Hrvatica. SDA će možda doći samo na jednog poslanika. S druge strane, NIP, Platforma za progres, nisu htjeli podržati takvu priču. To su te naše stranačke liderske sujete koji ne shvataju da je prostor Republike Srpske poseban i da su morali ići homogeno i zajednički pod jednom zastavom, pod jednom političkom opcijom, tako dalje. Rezultat Pokreta za državu, gospodina Ramića, Mijatovića i tako dalje je impozantan, jer čini mi se da će imati 5 ili 6. I mogao je biti veći još jedan. I mogao je biti još veći, tako dalje. Ali neke liderske ambicije, sujete nisu dozvoljavali, to je greška. Nadam se da u budućnosti će izvući pouke iz toga, jer je veoma bitno da taj prostor Republike Srpske bude na neki način pokriven i političkim opcijama koje dolaze sa nivoa države BiH. Ono što vam moram reći, Sarajeva je išla preporuka da se glasa za Mirka Šarovića. Vojin Mijatović je optuživan da radi za Milorada Dodika. Razlika između Željke Cvijanović i Šarovića pokazuje, evo, da Mijatović nije uticao, pa ni Nešić na pobjedu. Ne, ja nikada nisam prihvatao tu opciju kritika prema gospodinu Mijatoviću da je on Dodikov igrač, tako dalje. To za mene je irelevantno. Za mene je bitnije bilo to što on tu ideju propagira na način koji je potreban SDP-u, koji je potreban ovoj državi. I bez obzira što je on osvojio 36.000 glasova koji nisu mali, to su glasovi koji govore o tome da postoje ljudi koji prihvataju ne samo Vojina Mijatovića kao pojedinca, ne prije svega njegovu priču, njegovu ideju. I to je ono od čega treba dalje poći i graditi tu ideju. Ali zato se vraćamo na onu priču o Sarajevu koju sam vas pitao, nisam slučajan. Je li Sarajevo danas manje multietnično, odnosno više bošnjačko nego u ratu?
Pa sigurno da jeste. Sam rat je učinio svoje. Danas u Sarajevu živi 92-3% Bošnjaka. Smanjen je broj Srba i Hrvata. Nekada je ovdje živilo 157.000 Srba u gradu Sarajevu. Sad ne znam, ima 10-12.000. I u tom kontekstu logično je da i političke stranke koje djeluju na ovom prostoru unutar kantona Sarajevo, najveći broj njihovih članova su Bošnjaci. I sve je to okej. Ali je bitno da te stranke multietničke, bez obzira na brojnost Bošnjaka u njihovim redima, demonstriraju multietničku ideju, demonstriraju ideju Bosne i Hercegovine, da podrže ono što gospodin Mijatović radi, da nađu ljude u zapadnoj Hercegovini slične Vojinu Mijatoviću i da šire tu ideju. A ima tih ljudi, samo se do njih ne dopire, jer su političke stranke, neću i sve kako stavljati u isti koš, prije svega okrenute ličnim, grupnim, političkim interesima na način da se dobije mandat. I ovdje se politika vodi od mandata do mandata, a ne da se vodi odgovornost prema državi. Vidite li vi Bošnjaka koji je spreman kao Mijatović reći da je 100% Bošnjak i 101% Bosanac i Hercegovac? Vidim li Bošnjaka? Pa ima i puno. Ne samo Bošnjaka, ima i Hrvata. Ima i Hrvata, ima nas Bosanaca i Hercegovaca koliko god hoćete, samo ne možemo doći do izražaja. Jer političke stranke, kako bih rekao, i ne vole ljude kao što je Vojin Mijatović, koji ima jasan stav, koji ima jasnu ideju i koji, kako bih rekao, svoje ideje pokušava realizirati na jedan, hajde da kažem, ne mogu reći robustan način, ali principijelan način. Dakle, političke stranke vole... Ovo ću vas pitam, je li vrijeme da neko iz Sarajeva pruži ruku prema Republici Srpskoj? Mi pričamo o pomirenju Bošnjaka i Hrvata. Zašto niko u Bosni i Hercegovini ne priča o pomirenju Srba i Bošnjaka? Pa priča. Evo priča Vučić. Priča Vučić, kojim se i vjeruje i ne vjeruje i tako dalje. Ali slažem se ovdje, ja dugo vremena razgovaram sa ljudima koji su socijaldemokrati i zabrinuti za tu ideju. Neki dan sam razgovarao s profesorom Esadom Zgodićem, koji je davno, 1996. napisao jednu knjigu Građanska BiH i ja se ravnam po toj knjizi i tim idejama. Vrijeme je došlo da na čelo SDP-a dođe ne Bošnjak. Ako SDP nije svjestan toga, on će postati isključivo bošnjačka stranka. Kad kažem ne Bošnjak, onda nek bude ili Srbin ili Hrvat ili neko, ali vrijeme je da se SDP-u počne vjerovati i na prostoru zapadne Hercegovine i u Republici Srpskoj. Evo da ne govorimo samo o SDP-u, imamo Mijatovića, imamo u predsjedništvu prvi put dva čovjeka iz građanskih opcija. Mijatovića smo nekako apsolvirali. Ima li kod Komšića i Bečirevića određenih problema u komunikaciji sa... Ja ne znam da li ima ili nema, to će njih dvojica najbolje u jednom konkretnom zajedničkom radu vidjeti, osjetiti. Ja plediram... Stvari imaju li njih dvojica potencijal da nametnu se kao građanska opcija kod Srba i Hrvata? Trebalo da imaju. Oba dvojica su socijaldemokrati, bez obzira na DF i SDP. Oba dvojica su te ideje i tu bi ideje trebalo na neki način između sebe, prije svega neke, ako imaju neke različite poglede izjednačiti, pa onda plasirati prema svojim partijama. I da se tu pravi neka saradnja i neki zajednička kopča. Ja siguran sam u to da SDP, ukoliko ne prihvati zajedničku saradnju, pa i moguće ujedinjenje sa DF-om i sa drugim socijaldemokratskim partijama, u ovom kolopletu, u ovom vrtlogu političkih zbivanja, novih stranaka, regionalnih geopolitičkih odnosa koji se javljaju i reflektuju na Bosnu i Hercegovinu, će postati marginalna stranka. Ostaće na nivou samo nekih kantona gdje su Bošnjaci. I to je opasnost za SDP. I evo za kraj, koliko je realan strah od toga da se kriza iz Ukrajine prelije u Bosnu i Hercegovinu i jesu li Rusi tolika babaroga na Balkanu? Taj strah je bio početkom ove godine. Dakle, nakon invazije Rusije na Ukrajinu, taj strah je bio evidentan i mislim da je bio pipljiv i konkretan. Otporom ukrajinskih boraca taj strah se polako otklanja. Pritisak Zapada na Srbiju i na Vučića je evidentan, jer ovdje ne može doći do sukoba ukoliko ne budu uvezeni. A oni prije svega mogu biti uvezeni ukoliko se napravi taj čvrsti i homogeni interes od Putina, Vučića i Dodika, koji bi se na neki način reflektovao. Ja moram reći da i ono što Milanović radi i te izjave, da na neki način stvaraju asocijaciju da je on ruski igrač.
Dakle, u Bosna i Hercegovina postoji još uvijek pod pritiskom, da tako kažem, tih politika. Ne zaboravimo da Rusija je moćna zemlja koja je inkorporirala na prostor bivše Jugoslavije, prije svega Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ogroman broj svojih ljudi iz biznisa, iz ekonomije koji odrađuju određene stvari za taj režim. I u tom kontekstu postoji ta neka još uvijek sjena i opasnost, ali ja se nadam da su zapadne sile svjesne toga i da će svoj propust koji su proteklih godina stvorili, jedan vakuum u koji se ubacio ruski interes, sada na neki način isisati i eliminisati i politike i pojedince koji otvoreno zagovaraju ruski utjecaj. Može li Evropska unija konačno biti određenija prema Bosni i Hercegovini? Je li ova najava kandidatskog statusa još jedna mrkva ili istinsko opredjeljenje? Evropska unija, moje iskustvo govori od 90. godina, ona je jedna heterogena međunarodna zajednica sa skupom interesa različitih zemalja. I ona prema Bosni i Hercegovini i malim zemljama ne ide ona sa stanovišta hajmo napraviti jednu demokratsku državu, hajmo napraviti jedno demokratsko društvo. To njih ne interesuje. To su verbalne, kako bi rekao, udice koje nama daju, a u suštini njih ovdje vodi lični interes, odnosno njihov interes. Ovdje je interes da se na neki način da bude politička stabilnost, da oni imaju određeni interes kada su u pitanju pokrivanje tih resursa, ekologija i podržavat će one strukture vlasti koje su u stanju realizirati njihove interese. O tome se radi. I to građani moraju shvatiti. Ja sam dugo vremena mislio da ono što pričamo o međunarodnoj zajednici, predstavljamo međunarodne zajednice, kad govorimo o nekim moralnim, vrijednosnim sistemima u Bosni i Hercegovini, da će oni to prihvatiti. Ne, oni to kažu ok, ali ganjaju svoje interese. Tako da, ali ono što oni moraju konačno shvatiti, nakon ovih zbivanja u Ukrajini i tako dalje, da se ovdje brane u Bosni i Hercegovini principi na kome egzistira Evropska unija. Ako oni ovdje budu porušeni, ako taj građanski princip bude urušen na način da se afirmiraju i jačaju etničke politike, onda će se faktički refleksija autoritarnih sistema koji produkuju ti ruski sistemi i koji produkuje i Milorad Dodik i neki drugi reflektovati u puno jačoj mjeri i to onda će biti opasnost. Ne samo za BiH, već i za Europu. Gospodin Lazoviću, hvala najljepše. Hvala vam.